Chief Minister Pulal du machu Vain Khan Delhi atangin alo honga alo thlen vele thu thar the dar tu te akom ngala chuta athu soi tlangpui te chu kanon chop chuak le ani kalam le holam tiam lamin ni thum kan zuk thanga until ti then khat te chu in lo renewal ko chu ba chuan tlangpui chau kan soyanga masaberin IIT ko hatia khan chief guest khan kan zuk kala kuku India rama IIT chapter an chiar pasarina ania National Institutional Ranking Framework atia chuta pasarina ni phak chuani chuan Electronic and ICT Academy hi Prime Minister in alo hon sak to chuan ke hian Academy of Skilling and Computing Facility khakazuk hong vele thung ani ta hian tilawam tak chu IT Center Laboratory nei pe zorama minon hon sak an in huama chu IT hi kanla mason na lama kan baba tamna ania atiang te center te anni tlangpuina kan nei theidon chuan kan thalai te tan kongzau taken hon phatura kan ngaya kan lom biawani then some chief minister pu himanta ne breakfast kan ei dona soma kan tan chin te chuin do hreto anga ta chuan ramri hi kan soi pel ma chuan atulam lambai ramri apoi na siam mi alom ni seng angai angin kal ni sengin buaina chuak pal alom point ti re vat ni seng ti kha kan tu na ani ti chuanin a buai vele chawa soi lovin kan buai lo lai hian pia ila I tran leang kan tia chuan session an nei wangin session zo tun tha to pai mo hale ti rai mo a in charge border development department kwan nen ni chuan khata tun ma po local trin puatul bora kha karon tir chawanga chuan Mizorama in how to tene learn betran le don ne tia chu kan maba ania chuan an hanin be photanga Arunachal ne na an in siam rem dan te Meghalaya ne na in siam rem dan kalphung te po tlangpui asoya chutiang de le chuan then om te ne na buaina nei lowa siam rem bi kan tumania ti be chu kan buai hun hak lovin arang lama kan ramri hi chinpelo kan du ani kan in tiam ang khan tin ramri sula kan mi te om po hian buai le lo dan rot mai hian ngai to tu na chuan buai le laure re hian anom me ka chuan chuan hei hi an bo takin kan an kalpui don ani tin gawhatia ve khanin momentum Northeast 2024 and tia da chuan chief guest min soma hi Maniram Diwan Trade Center gawhatia kan neya organized to the PhD Chamber of Commerce and Industry niya all hian in India rama industries le industrialist asangtel omkhom na ani an pui khop mai ta hian kan advisor to the chief minister Dr. K.C. Lalma Somdao po khan min kalpui nge kha ani yan ni po hianin tiron tiru tam takan neya ela hian hey India rama ne mo foreign atangin ne mo Mizoram investment ron nei du partnership nei du hi kan tong mo maya kan dong song seng lo ani ber mai chu ti khop chuanin thil in hong hi am ta chu film kurangai khop maya apong ataka khang lo welcome kha atha kan ti loba kan fiat na te azau tok box si loba nakina kan ram chung la le tlangwal te kan entrepreneur te an di pang ti kan lau box si anni kai throi tu ta nan thang employment siam tu ta nan thang ti kan
thalel boxi ta chuan a principal in ngai dan kan siam chu a tua te po hi India mian ne mo foreign company an ne mo hetia keimani budget chung ti mayang kan allocation chung ron a hector hi chu atuma kan welcome lo phot mai na amaro chu kan allocation pia lampang kan budget pia iti mayang pia zong na turin kan ram sum a heklova project thatak tak kan monta na thatur si an ron din the ni a asum le pai an kim po ke ni boy pui ngai lova an in tum the ni chuan an lo cham point an lo clean point an mani mo purna ni to ke nin ka tuar tel lova chu churam ta na thatur thil ani bok chuan chu chuin ti thei don chuan in kan lo tui pu yang chu kan ti ni tiang chuan in chin yang deuh lakin kan dora tin hatia project kan an siam reng reng ki nakina a maintenance how tak tur a vil tu tur manpower po kan pek that le thailo tur a repair po kan ti le thailo tur voi khat sumalo kala kan ti luaya tho kan cha ka sum siam nang kan manga kan lui lon le a hatiang ka tam tak kan ramaum to ne sum siam na ta na man trangkai si lo kanen kol zui zo lo awma hatiang si kan du lo ne ke ni chuan chu wang chuan a thei dan a kong kan han zon ram mai chuan ama in to del thei tur ama na sum ti chuak thei tur hatiang si kha kan ri ruwa a om ti kha kan soi du boka ti chuan John Barla Khan kan minister kan Christian Puyania breakfast ya te min soma maro chu azin le thu da wangin kan nei don man talova maro chu min du saka ei financial year atop dona time poisoning noi Amazon kan meya election an puan ma e hian ingai poi mo zong project ron ti thate atia chu nimin lama tang khan kan district council and minority affairs department hian kan minister pusoi bunga hovin an boy pui chapchara tuna hian an upload meka min du sangna kharo pui kan tia eng zange min lo pek thei don chu kan rau lova ta chuan project eng mo zat zaina hian kan upload pelanga na tu khleng hun pek kan nia chung pe chu du sangna kan don ania chung zinga chuan Vanapa Hall so sak that kan tuma crore som thum pasari kan ruwa man tel ani aya tam po poisa kha handa thei ania maro chu amun ma sa lo ji me maya crore som thum pasari ai tam han bil ngai na kan engineer te nan khe vak lovani chumina bang chuan chu tiang te chu kan han tela chuan a sang tela chung chu nakina ara kan la seng chho tura ngai ta ila in lo hrianga hemi aizol bypass nikum lama tang to kan ho tu ma sa te nan soi thin kha administrative le financial approval ren lo na om chuang lo ba ban mai thei poisa om emo kan lo ti thina lo ni lem lo ba chu tun truma hian kan han ching pela bible se zanga emi hi prime minister hian alung ron phum se kan in tia a thei don lo chuan donor minister ina ron phum mai nga kan tia chumi tur chu prime minister hi achiang thei tak lo me a local thei don le don lo hi chu tu na tanga ni rei lo te hen kan chiang anga alung kharon phum ve phot an dua crore zanga chuan kongpui thatak kan nei tura kan ngai ani tin hemi kan national highway kan 4 lane kan ti fo hemi hi kon pui atanga sai rang in kar hi hemi tur hi hei voina hian minon sanction sakle taboka crore sangkhat jasari somli le pahni point pakhat ani crore sangkhat jasari somli le pahni point pakhat khang te kha alomom kan ti khopa chuan Dr. Bagwat Karat kan hua ani hi Minister of State Finance ania apoi mo khom maya
chuta kan thu soi te chu hei kan rama rural bank ka thok ho hi MRB a thok ho hi an hlot lem bi kan an allowance lem bi ta ni mun dang ai chu India rama MRB noya employee te luang zat an lo ve tur ani kan tia chu min lo en bo zui sak min tia ma ten MRB a thok tur hi an alak dan hi instead of banking personal selection and tia chumi examination chu tia nga ya kan tling thei lo tat mai ni mi zo hi chu wang chuan kan MRB a hian nam dang de kan thok chho do na poi khopa aza thak viau na special recruitment exam min siam sak thorin kan dil ani mi zo tan bi ri top mai na kan lu ve then turin kan lo ngai tua nge an ti a ten kan SBI le kan private bank khovena financial power ne hi diam lu tuka loan an lak don na ti point de gau hatia tan thak ngai sia maya ei min ti pun sakro kan ti boka ten mi zo ina kan boi puya me chu loan kan han la dona bank te hiani tribal kan ya income tax kan pelo te renga ma se mi ITR hi mi demand se la kan boi ni kan nin em thil ni cái ní chúng mình exam lo anh ti khan an pom lo wa exemption certificate until the point unless soi boya bitam tak kan tal boy ni hey min ti fel sakro sarko lan that tak min siam sakla tu man min lo ti boy to su se tu man mi zo te na tangin ITR hi lo di man to lo tu rin instruction min pek sakro kan ti boka chu lo ti min ti ama ten kan manifesto akhan Mizoram Development Bank din kan soya chu rang ta kan din thai tura thai chuan kan ngai lokwa ang tikama chuan kan din thai tura kan ngai kan da emi chungchang po hi kan soi howa chuwang chuan kan be se aya ma in thui reilu tuk nga ngai lovin Mizoram Development Bank po hi kan nei thei mai om no kan hanin ti dewa ten kan bank tam tak ki an CD ratio hi diam ya MRB hi thabera mizo tena kan rama bank om ne na kan sum bada hi lona mizo te ne na pek chuan ni lovin Mizoram pon vai te ne na pek chu ani ti na ni tani chu CD ratio niam ka chuan chu ani ta average ram pumpu ya an diam ti na ni lova mizo te sum da khom vai in lon an la thina ni hi kan ngai serious ba ama ro chan alo nei ve kan sarkar kal to ten an workers te lo lu sak lu tuk ma thina lon an la eng ma an project le an trade ti pui king ngai si lo le ti pui tin po tum lo ru le po tum lo ka tai mo tia mang ngal mai khatian mi kha beneficiary hi an lo tam lu tuk wangin kan bank te hian sarkar kal ta te beneficiary thang hi lom ta lo pom le lo don san hi har san ti ni chumia wang chuan kan CD ratio po hi adiam pha ta reng ani chu har san na chu tu da tang chuan akiang to do na ke ni chuan party kan soi don lo trade nei tha project nei tha a sustainable aba mi hring kha rin tlakem chu kan ngai to do na MOU te bank nen sign lang kan duwa tison beneficiary hi ngun takin kanon thang anga an trade omna zerin line department zerin an thang anga tin an na alo tlinget king lo kan supervise vek dona uluk lu tukin keni sarkar hi chon ti kan tuma indin ton na nen bul tanang bukan tia an lom khom mai tichuan kha kan han soi zong kha a concern zong kha kalo ko khomanga tichuan meeting kan nenga kan bo zui don nia tia ni som paruk hi meeting nei ne tan an fix ngala ni som paruka hian hemi kai noi kan tu soi tak zong kai noi kha
ako vek don ni ministry sang Amerika chu ta chuan kan ai o tur po kan ai o local turin kota kan residential commissioner baka kan mi pakhat kan ruat bok ani then home minister Amit Shah nen kanin mulia heta hian FMR ti top tung tur tung sang le border fencing tung sang kan ngai dan ka zu khen non le ani heta hianin kanin biak na borak chu alomom khop maya anti don lo phei chu ka tingam lo wa ma se chu ti ta ka kan lo hel hi angai om lo no atia manipur la ro chu indu le huna ni te hi chu kan hanin tia tongkam kan ti lo wang han ti chu anei haulo maro chu kanin kom na boru ka tangin lo hel te chiam lo phot ila ti sual lo mai thein be se na sangang ren tak kan nia heng FMR ti bo han ti te po hi ram ri sula checkpoint te le infrastructure kan bi la phot lo chuan til ti mai thei pon chuang lo ba chung chu namasa anita prime minister hian ram ri sul big khuate development tur big china ram ri biga ania chu kana vel ben Mizoram hian kan tia chung te chu kan lot in don le don lo kan helo ba chung te na kan tan kop chuan kan ram ri sul te hian a big taka chon dol na chung le pai thatak an la mu thei kan be se ani ten heng kan nam thil hian refugee kan en kol na chung sanga te kan NGO te ko kham te ami pui mimir chunga long tu ka soya tangkai ma Fraser ten lo siama tu tuma po kan refugee te en kol na tu sum le pai te chu home minister ne kan soi don le ar san na nei lo tura kan in ngai ni kan duang thal te phei chu min pe thei kher lawang amaro chu kan mang ang vak don lo anin hong viau ti ka kan soi du kan NGO te na boruak thata kan siam thin na azara hian akai ni tan te po hianin central handor hi lo luang be la chunang chuan kan NGO thang te chunga lom tu kan soya amaro chu thil pakhat ka soi du chu mizo kan nia Christian kan nia kan tia moi le moi lo chin hi chu kan thiam tiam thla ka tia lim in hal sak te hi om je tak chu thiro se ti na ka ana mama atua ma hian kan rama hian heng hi chu vai la kai mo mizo la kai mo tu la ka ma hian ching to lo turin kai nen tu amoi po moi lo wa Christian ni nen po ai me lo wa kan ngai mo le kan du lo zong chu ti lan dan kong tam ta au mani heng te van hian mi te min em dan adang thea har san na kan to pha the ni ti hi kan riat reng atha ani Dr. Jitendra Singh ei kan mu boka Jitendra Singh hi Minister of State to Prime Minister ani Prime Minister hian Minister of State anei top mai ni chu Prime Minister hi kan thlen thak khan Madhya Pradesh alo zina alo honga chuak le mai ta sia kan in mu thei ta si lo wa chu wang chuan Prime Minister ne na soyata na kan du zong zong kan soina turin Minister of State hianin rimchang min siam saka wang chuan Prime Minister ne na kan thlen turang zong zong po MOS hian min lo don son sak ani tin VK Paul hi aron leng muka VK Paul hi tuna Niti Ayog kan tia mi poi member Prime Minister Dr. Prime Minister hi chairman ani VK Paul hi member chairman ani ama noya yan India Ram Central le state rang program le project reng sumdin bunte ani kota ombek hiani ma nge hian min ram tloa ta chuan thil kan soi treu maya tuna hian State Institute of Transformation SIT an tia aizola hian din turin ma kan la meka poisa po vai bel se tlema zong chu min pe to
chu dashboard aneyanga ta chuan mi pariat bel na thar kan la dona tu ta chuan in soipui oi mi alo a qualified chia lak kan du kan compromise thelo mizo nula le tlangpal thiam kan nei chuan kan la tu nei post riat post som paruk tur ani an du dana chuan ma se chan ve ni tranang kan tia mizo kan om lo vai an lo lu hi kan lau bia mani chu wang chuan IT lama hianin kan thalai tei an tran angai khop maya chu ta chuan dashboard awmanga an du dan chuan CMO atrana supervise ni se an du ani chu min thilani Delhi Kwan Central Sarkar Renku PMO atrana control vek ania Prime Minister Office ko lian mai khoda trang vek kwan Ministry zong and control vek ta PMO tu chuan India ramin lawin law tok ka tiang deuh le khan ta Chief Minister Office CMO hitilian be ulang eta tang hian department zong hi monitor be ulang chumi tan chuan hemi SIT apoi modona hi state support mission wa kanon da dona ya maro chu tiang ti turin man power po kan nei lo space po kan nei lo CMO hi room ek ma kan nei to lo khat vek to ni chu planning lama sonin kan han tran phot anga kha tiang tur khan ti kan han tum dona vk pola hi India ramen poi mo per singa me ni top maya don ma planning commission kan ti chin ai kha ania kan khithiamin karinga niti ayu he chu thil kan soi reng kha mi ti puitin sak tum na thin lung lian tak ania kan lo me ni a har salam pang zong engma mi soi pui lo a positive zong a thek dan kong atiang kan positive takin min lo dong sunga kan lom khop ani tin Ashwani Kumar railway minister nel thik pui kanin do na in bo te do makala ani hi tun tram le chuan finance minister mo home minister mo ni bayo mo ti rup de wadia tu wang chuan poi mo don kan tia atianga vai kong kan nia ta chuan har san na chete te kan thena ku kan bai rabi rail station a khuan roll on roll off facility antia bu fai purte thom no dang eng po pur truck kha train akan atlan lon mai tur loading unloading tingai la train atlan lut to panga ti chuanin a destination na thena atlan chuk vele mai na akal don atlan alon chho mai na chumi tan chuan ram man tia kal vele to ka kim kan nei vek to a ma sengin anti thadu lo ba abula khuanin leia oma chu leia chuan kan kal tlang theilo asang tok lo an ten complain a ma se truck dang po kal tlang thei vek ti kan ria yange railway rail apur tu truck atlan theilo bi kang ei chu kan khatiam lo kan tia chu mi facility chuan atlan dun mai don ati khan motor truck a lot chop khan chu kalo enjoy nge tia hei lampanga an ho tu lampang mar saklama an ho tu lian te point kan secretary pu thom te lo bechul to an thok chak wiamani nimin mai kha kan in bia kan ya chu minister chuani hello thot ma le a boina chon ron bo zui khal de to lo mong khom ba ya tin kan bu fai ron thur tu wagan hi FCI wagon hi Sunday hi na ron theng china Christian kan ya kan khom duwa Sunday kera aron theng chen hi adik lawani kan tia chu kan ti top down nia tia chuan helaya mo tu pa chuan pu thom te ne na hianin zewin keini thu vek ani lova mi hi a program ti mayang khami kha Sunday ya ron thlen ve zau chang hi thilom theini dona alo thleng zeu ani point in an lot lobang thotana an lot in waiting charge kan charge lobang ti lo thil fiani so min corporate ra khom mai kan lom khop then
kan rel kong hi ron ti tlanga hei zo mai an in be sei nai to ni a kan lei lon an sia hian min delay ani maya hemi ba ka hian sai ranga trin bong bu chuat thing hian na kal le tura ruam man ani a chu amap ne kan an thlir du nia la ma se hemi a hian mi lo ngai chang ro mi pui ngai dan kalam ma sa du tia tuna tanga re vak lo hian NGO rang te mi pui ngai dan kal la don ani sai ranga tanga bong bu chuat thing railway line nei kan du nge du lo thi kha chuan ngai dan tam ang khan kan chu mai ngai dan nei kan du kan ti chuan minon ti sakrang turing kan zuk Sri Lanka kan du lo kan ti chuan ron ti lo turing kan thil don ani in thu ka lo ngai changang atiani chu ten Dr. Mansuk Mandovia Health Minister nen thatakin kan in kom le a chuan kan ZMC chung chang hi kan hel kam em a tunayan Indian Medical Council in minon inspect le don ani kuma January tha min inspect to a kumina yan ang tingan local don kan fellow surprise checking vek ania local hun tur khrial lok thai mi alo ni ta chuan clean lo kan hlawa ni min disqualify kan hlawa a kan lo khur der tonian tiani kan how to te lies them sia and how to ten infrastructure te tlin kan ni don lo wa manpower te tlin kan ni don lo wa chu tiani chuan recognition thleng khan boy thei don ta kan ZMC ber recognition kan hu lo chon omje nei lo ni le mai boxia khati khopa serious a khan din mun kan lo nei awangin ka jin thak tu hai zol ka chuat san tu ka khan 1.2 crore ka pek tir halani an ma mo zwal pui an loin pu ruk thei nan khan en kha chuan inspection kha kan chau ve de wangan tia chung vel chu kan soi du na health minister nen hian India ram mun danga thil in te khong in criteria mun zol le a phai zol in criteria le ke ni thing tlang communication harsan na mun mi rin claim na muna kan in dai lo te khong pakhat hian min te reng su ha tiang chuan kan qualify ngai lawang dik che chuan dam lo nei tur zat in tuk poi ke ni ta chuan nei har takani ka tiani dam lo po kha an duang zat kha kan nei phareng reng lo ni trong moi lo ni lo selangin chu chuan ya in criteria he min relax sakro chu te lo chuan in kan ting thei ngai lo kan in ti a chuan chumia tan chuan kan health minister khalo zu kal masalo zu soi pui masato buka pirin pui khan kamia tra kan chwa thein tur khan crores a thumborvel project kha siam ani to a chu kan project kha anan en thuak a building sakle engema hall ti vel ta khalo tela heng hi in ma mo ni lo tuna inspection kaltlang zo lo in hlawa mamo dang in nei apom om lo de ven tiamin lo pom sak vak lova a first installment tur fran pan karon bo sen kan tia a first installment tur hatuna hian man mo devin an bo sai meka so da chuan kan mo zwal pui tuna min pu ruk tur engang point min on endik sela kan paltlang zo ve theidan tur kong kha chumi tur chu kan han tia election puan ni mayan first installment chu min pe ka ngai ni kan tia kanin pe manang emo ka soi thailo ke mani lam po hi hun hi kan du ve thina chu solai a kan hospital omdan chu ania kan buai na chu doctor kan mu zo lo ni advertisement kan chua chang tu kan bolo India rama medical college apiang zunga tun puma de kai roi na noi hian chu ta chuan doctor le specialist na an mu zunga lo sang zo kan pe thei sia kenin khamiang kan pe ve thei box si lawa ba ka helaya
private nen kan in chua doctor thate ke ni aya kan pek the ai tam hlo ten lo pe theya chuan deal tu kan mu zo lo wani doctor hi chu kan buaina ania tu na ya hei zabor vel tun kumsan ve velan kal le chuan doctor somli somnga vel chu kan han appoint thei ve tonga kan zia hret anga ti kan kumtin kan lo in sel chuak ve to dona chumi mari chuan kan buai ria chu minon endik sengin kan tin lo na tur chuni ta he kan sual wang ni lo kan ti lo ni lo dil tu kan mulo ni min kha thiam ro kan ti nga ya chu political ya he kan solve lo chuan ani ai endik tu ringot ho ka chuan in technical khan min te len kan tlamai ti kan lo wangin tran kan han la ani chu bang chuan khanga te pok hanin ti tur tam tak oma ti chuan health minister hian heng in soi song ni chin fel ani theinan le election puan ani ma first installment to kan pek ngan theina tur chuin meeting kalo ko ngalang ati kan lom khop ani